Biyag ti tao. Sir Eddie, intimplaan kay tigatas mo. Adtoy. Ha? Ne, agyaman aktere ha. Ala, edi sumlatan di tala miseta. Jack pa'y ngamin makaturog, sir. Mabalin ka diti makisistorya kada kayo? Ha? Oo na. Ala, agtugaw ka, Terry. Amom, sir. Mano abulan nga agtrab-trabaho ak dito'y balayo kas babaunan. Adon tinadlaw ko kan ka. Ha? Kas kumaitian niya, Terry. Nasingpet ka nga amo. Man-mano ti kasken ka. Gwapo ka lang arudan. Nasingpet ka pa eh. Agyaman ak, Terry ah. Ngam saan ang agwapo? Sakto lang. Saan man, sir? Nagtaer ka. Sikat ti katairan na lalaki ang nakitak di tirabaw ti daga. Anya? Imposible mo daytan na, Terry. Amo ka bulbulan nak. Ala, saan man, sir? Pudno ti bagbagak. Nagtaer kang agpaiso. Apay, awan pa'y nobyam, Sir Eddie? Jak masango dayta. Busy akiti trabaho. Jak masango ti mapanagaram. Ay, sayang. Nubak nangak ko ma. Agpaaramakken ka. Ha? Saan ka di? Joke-joke lang day jay, sir. Ore asino mo't siguro a babae. Talaga makayawan iti kinataer mo. Naidumduma nga minti kinagwapom, sir. Makapaawi si Tirik na. Promise. Di ka man, Terry. Di nakbulain. Tas sa anak anataer. Iso nga ro da mabay na nga agar. Taamangan lumabas teta. Tawan ikarakarit ko agwapo alangak. Ala, kat no nagwapo ka, sir. Promise, patyanak. Siya kunti mangibagbag ka. Sika agad di tinapintas, Terry. Ore na pintasak no pobre akmat. Babaunanak laeng. Awan mangayat kanya kabaknang. Tawan mo't ikarkarit ko akinabaknang, sir. No siya ka may isa. Saan aday ta ti pangibasarak iti panagayat? Ha? No di kat iti ugali, Terry. Napintasak. Kat amo ka masulisog ko ni Sir Eddie. Imposible asaan ang maawis tirik na kanyak. No kanayunak timang pasablog kan kuana. Gapoy ti day na ibagana. Asaan gayam at ikinabak ng tipangibasaran na iti panagayat na iti may sa babae. Na ikanak iti namnama. At dalakit di pan nakaikarikan kuana. Iso nga aramidag mati amin akabaulak. Tapno mapansin nak ni Sir Eddie. Pasabluga ka pasablugan. Tapno mamati kanyak. Ibagak latagwapo nga oray saan mat. Dagito iti ibadok. Short pan kan naingpis asando. Kan kanayon nagtagdigos. Tapno kanayon mat alabang luak. Apayakas tatibadom, Terry. Naka-short pan ka. Kan naging pista sandom. Dagaangan ak ngamin, madam. Apay, awan na ing pisa pajama kan t-shirt mo. Tayso tiyo sarap. Ay, awan nga rod, madam. Ayan dagitay intad ko kan kabadom ngay. Naingpis mo't nagijaya. Intad kon kaninanang ko tapang bakit nagijay. Kan medyo nailot ngamin. Anya. Kat, apay nga rod naka-lipstick kan naka-makeup ka. Kat adda ka lang mat dito o nagtibalay. Ay, kwa. Impadas ko lang amin tayo in-order ko iti online, madam. Unay mo't dito nga amo kon. Man nakipyang. Oh, apayakas ti panangkitam kanyak, Terry. Apayakitaan nak iti pangato kan pababa. Ay, awan ma'am. Nagpintas kayo ngamin. Kasla kay la artista. Alaing kakidiagluton tamabisin akon. Mangsigang kaitiikan ta iso ti kayat ko asidaan. Wan, madam.
no maibaw ing ti imatang ti anak mo kanyak. Duatan ton nga amo dito abalay, Madam Sita. Ha? Di inak tumabalin na baun-baunan. Good morning, Sir Eddie. Intimplaan kiti chocolate drink mo. Ne, nagsaba ka nagring Tere. When, sir, tapno mapagserbyan kayo anaimbag ka ni Madam Sita. Talaga nagagad ka, Tere. Naiduma kang amin kalagiti nagbalin ababaunan mi ti kalabas. Kasingpet ka ba? Naasikaso ka, Tere. Thank you, Sir Eddie. Nalagaan nga mintirik na kada kayo nga agina. Kasla na bayagan nga gamo tayo. Aywan, thank you gayam iti sweldo kiti na minsan nga aldaw. Nakagata nga kiti napinta sa badok. Bagay kumatlang ti ginatang ko ang nighties ko, sir. Pinapintas nakday ti abadok. Uwan. Bagay mo. Ngamuray saan akas ti badong, talaga napintas ka, Tere. As lang arod saan mo abagay tagbali na katulong. Kasta ka di, sir. Ay, thank you, Sir Eddie. Nagtaer ka. Thank you mat Tere. Ama, kuyugag ni Tere ama pan makitsenda. O sarin mitilugan, tapnusan amarigatan. Taado ka no tigatangan na. Makadlawa ko na, Eddie. Masansan matan ti panagkuyog yu iti babaunan. Kanayon samatan ngagpakuyog kun ka. Tultulungak lang, mama. Ta mga no di na maawit dagiti gatangan na. Neh, kita ama. Amangan mat no sulisukan na kaday di ababaunan, Eddie. Ha, ni mamamat. Tila ibagbaga na. Ibagbagak lang ti mabali na mapasamak. Posible ang mapasamak dayta. Ngamin, adda nadlaw ko agaraw day di ateri. Adda ampang na. Kasla kayat na ti agpaaram kan ka. Apay, no kastaman bilang, dagas ka di, mama. Anyat kayat mo asawan. Balasang ni Tere, baruak met, mama. No bilang tag ginusto kami, awan dagas na, tagpada kami anawaya. Anya. Edi, kayat mo ti babaunan ngagbalin nga asawa. Awan dagas na, mama. Nagagat ni Tere, kan naasikaso, nasingpet. Kunak topay kat. Podno ti atap ko. Sinulisog na kalakit ni Dayjay at Tere. O sige, mama. Baliwan tayo tagsarita. Tane, aldawan. Agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Eddie, ha? I love you. I love you too, Tere. Baragsakan Ngamin, ginayat mo tikas kanya. Asaan agwapo. Asla saan ka may bagay kan ka. Tanakapimpintas ka, Tere. Si Kakit Dimat. Siya kiti ati sana may bagay kan ka. Ngamin baknang kayo. Idinto ta siya. Marigri kataklaan. Kat ti pagdanagak. Ang mga no di nakayat ni mamam. Ang mga no agungat no maamuan na tim ay papaniti relasyon ta. Siyak ti makamukin ni mama. Siyak ti masuro. Saan nga iso? Oh, mama, apaya kasta tila ngayon nga imay dito'y balay. Adda ka di problema? Ay, jay atim makulkul laapan santi panunot na. Apay ka di, mama. Kasano, agayat iti babaw nun mi. Anya? Ay, kat, anya nga rod. Awan maaramidan nyo, mama. Napintas mat nga mingi babaw ninyo. Sanak mo't anapili ti agbalin a manugang. Oray sana baknang, basta nasingpat kumamot Apay, saan anasingpet ni Terry ababaw ninyo? Ay, mama. Adda nga rod nadlaw ko kankwa na anak ko. Kaslad da sa baling ugali na. Ha? Masiguradok, naturturay to day jay ngam jay kapsat mo. Madanaga na, ang mga no anderan nanto ni Eddie. Kasta nga tangag paiso, mama. Sapay kumaata saan? Adayo tiriknak iti babaunan. Kasla datang tangsit day chay. Siyempre, di nalakayat nga ipadlaw, tagtrab-trabaho ka ngarod kada kami.
Ngam kaslaad dalimad nga ugali na adyak kursonada, anak ko. Kat, bagbagaan nyo ni Eddie mama. Ibagayo tapaliiwan na pa'y anaimbag ti ugali jay nobya na. Saan aga puta napintas tilangan na, kat napintas matan ti kaunggan na. Taad dadagitay napintas, ngam nagalas ti ugali da. Saan mo't kati nga amin, ngam addalat takas na, mama. Saan kalapdan ang makiinayat, anak ko? Ngam pang-aasim, tadi kag dardarasutos. Paliwam kumapay anaimbag ti ugali ni Terry. Nabaliw kong ti ugali na mama. Nagagad. Naasikaso. Kan nasingpat. Anak, saan nga amin na kinasaya at ti maysa tao katagpayso? Ado ti peke itan a kinasingpet. Mama, Saanak ngagpilpili iti pakiinayatam, anak ko. Ngampilyam kumamot tay nasaya at ti ugali na. kat nasaya man ti ugali ni Terry, mama. Basta paliiwam pa'y nga umuna ti ugali na. Di ka kumaagdardara sudos, anak ko. Naimbag man ta nakalagip ka nagawid, anak ko. Wala nanang, kadwak tinobyo ka nagawid ni Eddie. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Ay ikastamot kan ka, Barok. Tsak amo nga dagaya man nobyo to'y anak ko. Baknang ni Eddie, nanang. Iso adiyo tagibasitan, ha? Anak ti amok ni Eddie. Ang gamit, ha? Nobyo kon. Ay ikasta ay ala, nakababain pa kit din. Nakurapay kami laang, Barok. Saan kami amay kari iti pamilyayo? Saan kami abaknang? Anya nga iti kinayat mo iti anak ko, Barok. Nagagat. Kan nasingpat ni Terry, nana. Dahita tinangayatakin ko, ana. Ha? Ala, ingkay kat gumatangan iti mamerienda iti store. Nabannog kami ang nagbiyahe, nanang. Siya kung timapan gumatang, Terry. Sa dino ka di abanda ti ayon ti store dito, eh. Isyakon, Barok. Asidaglaang magti-store dito, eh. Bay ama ni nanang timapan gumatang, hani. Ikamlatan iti paggatang na. O, sige. O, at iti igatang yo, nana. Eh di, jak kaya tantag na dito balayo. Ha? Apa, Terry? Ada ka di saan mo ano gustuhan nito, balay? Jay inam Ipadlaw na lang di na kaya taparakan ka. Nakamisuot ka na yun, kundi nakasarsarita. Ay, style na lang di kasyahay, Terry. Talaga kit di na kaya taparakan ka. Tadi na kaya't nga agkasarta. Tingamin kahit ni mama. Amunta ka no pa anong bag ti ugalit itong galmaysa. Saan mo na masapul day ta? Tamong mo ti ugalik, saan ka di? Among mo anasing putak. Wen, Terry. Pumanaw talangan dito balayo, Eddie. Ha? Papanantangay no pumanaw ta dito, eh. Di mo kunaan nga agawid tayo dyan lugar yo. Di mat agmay-may sa nilulom ijidakkel abalay na. Apay no ijayan ti pag naadan ta. Mabalin matkit di. O sige, umakar talahangan ijay, Terry. Di ka pumanaw, Eddie. No kaya't ni Terry ti pumanaw, isolaang. Di ka sumurot kan ko na. Mama, suportaran da kumalatan iti kahit kung aramiden. Tapakaragsakak da ito, eh. Talaga natangken ti ulom. Kunak met nga amom pay anaimbag ti ugali day ta, Terry. Apay, di mo madlaw ti pudno anasingpet kan ti agin sisingpet lang. Laglagi pa anak ko. Adon dagiti tattao ita analaing ngagpamarang. Awan marami dakong talagang awan pa nagtalat yung kini Terry, mama. Basta siya, napanag nakakti kinasingpet ken kinagagat na babae. Iso ala dingitag, no jak mapatganti kaya't yo mapasamak. Jak laim pagaraw, agayan ayat kayo magayam kini Terry. Apaw, sana kaya't ni mama para kanyak ni Terry. Yung ayat at tinubyak. Apaya din na kaya. Gaputa katulong lang. Wan siguro, Lolo. Ay, saus.
Anwam tibak nang no suberbiyada mag. Ugali, tikang runan na kita, mapo. Sana atila nga, wano kasasaad itibiyag. Nasingpot ni Terry. Kidawag ang makipagnad kami pala dito balayo. Ay, sige lang. Awang problema mo. Apag isaw, nakabakasyon ti babaunin dito'y. Tagsakit ti amana. Nasaya at may tapnod na kadwa dito balay apok. Agyaman kami, lolo. Adto yung tigatas yun, lolo. Agyaman at balasang ko. Saan lagayam anasing puti nobya ti apo ko? Nagagatpay. Agyaman nak, lolo. Nagsisilap dagiti alahas dayto alakaya. Nagado ti singsing na. At dapay kwintas kan relo na. Ure at dalahang diti unag ti balay na. Nakaalahas latta. Neng, unay mo na ita apanang kitam kanya kontere. Ay, kwa. Kaya't yu tama sa hiyak ti bukot yu, lolo? Ay, sigurado ka. Ang mga nuwag kong ni Ede. Ang mga nuwag imong. Saan, lolo? Tamo na matana si kaso akiti babakit kan lalakay. Alabang nga raw, balasang ko. Masahiyam man ti buko ko. Okay, lolo. Aday ta. Ay, sus. Madlaw nga ado ti lami isi ti bukot yu, Ay na, nagbayatan. Makaginawa ti bukod ko, Sige lang, lolo. Nanaman nyo ti panang masahek iti bukot yu. Inayadak nga ikatan ti kwintas na. Igiddan ko iti panang masahek. Tapno saan na amadlaw. Ay na, may turog ko no sabot no kastoy lang. Sige lang, lolo. Enjoyan nyo na naman ti panang masahek kada kayo, ha? Naikat konti kwintas na. Ibulsak at dagusan. Awan nakikita yu akwintas, Ede, Tere. Awan mo tantay kwintas ka. Naragrag ka. Ha? Nangikan nyo aya, lolo? Diyan ma, ikatanday dyan. Nakasuot latta kanya. Ngam, awan matang. Ala! Amang ano napugsat kat natinag. Ngam, awan mo't nakita kiti nagwalisak. Uno saan? Amang ano nalipatan nyo tinangikabilan nyo, lolo. Nalipatan nyo sa amat nga inikat nyo. Ha? Oh, nga ta. Sanak pa'y mga gabaw. Iti kasta nga edad yo, talaga mapanan ti panagkabaw yo, lolo. Ang bayan nyo, tatumulong kami ngagsapol. Ay, wal man, tanay. Napatagkan na dahil di akwintas. Manaw, tigas di akwintas. Naidumduma. Kaya tiyo tadalusak dagita kukuyo, lolo? Magagit kaya, balasan ka. Wan! Nakaluto ak meten. Iso dalusak dagita kukuyo tani, nagatiddugan kan nagrurugit. Alang ka raw, balasan ka. Taisuro ko man dito tumba-tumba, tugaw ka. Bayat ti palang dalos mo iti kukok. O sige, lolo. Riingan kay to no nalpasan. Adeta, naikat ko ti daddu maasing-sing na adina na puutan. Kan uray ti rilo na, inalakon. Di nak basta mapabasol da ito eh. Tawan ebidensya na. Lolo? Lolo! Agreeing kayon. Nakatulog ak mga paisa. Nadalo sa akong dagiti kukuyo, lolo. Ay na, agyaman na ka raw na balasang ka.
Di agawid aki di lugar mi. Ikan na kiti kwarta ha, tagumata nga kiti kasapulan ti inak. Okay, Terry. Kano nga gawin ka? Inton bikat, sa pagtagbiyahe. Noon na eron ako mga awan trabaho, tagduwata nga gawin. Madami kami sirik ko no bigat. Wen, sumrak ka. Di kaglanglangan. Sayang tal daw mo. Siyaklatan tagawin. Nang, bantayan nyo ti aparador ko dito balay Anda na patag-akarga day ta. Anyat karga na aya. Basta na patag-abanag. Di yung pampanawan ti balay sana nakalak Ipadlak yo ka na yun. Wen, sana balay tadamot tulbag ta aparador mo anak ko. Nalakalaman dadaal ti tulbag na. Isabantayan nyo lata. Sita, anak. Apay nga saban ni pudim tang daide. Kanti nobya na ijay balay. Ado ti mapukpo kawagamit ko. Pati alahas ko napukaw ti daduma. Anya, Ay, kunak tumot ngamin idi kada kayo. Apakabitan tayo iti CCTV ti balayo. Ngam diyo kayat. kaya't kung saan anak ko. Narigat ngamin tagpabason na awan ebidensya. Sige tatang, paikan tayo. Ngam di tayo ibagbaga kadagiti dua. Terry, kumusta? Ad-adapi mintas ka. Ha? Kenneth? Si Kadaytan? Siyak na ron. Di na mabigbigan na ya. Nagwapo ka mo't una yan. Bimo daw kan bimakad ti pamagimanagyan ijay syudad Saan mo't unay? Kumusta? Balasan ka pa eh? Siyak baruak pa eh. Uwen, balasang akpay, Kenneth. Terry, balagip mo ka di tinapalabas ta idi high school ta? Uwen Jack malipatan day jay, Kenneth. Mabali na rumor ta. Inta mga ni Jaylee. Pagis-istoryaan ta. Sure, Kenneth. Kunam a restaurant ti papananta, ngam hotel matan dito eh. Kailiw ka ngamin, Terry. Ay-ayatan ka. Ay ayatan kamot nga aging gaita, Kenneth. Kunak no nangasawa kan, ngam saan pa'y kayam. Isublita tinapalabas ta. Uwen, Kenneth. Basta palubusan na ko mga agtrabaho iji syudad, Tapno da kwartata. Wen, Terry. Di ka madanagan. Agurnong ta iti pagkasarta. Kasapulak ti kwarta, Eddie. Masakit nga mininanang, aday di ospital. Anya? Kat kumusta? Anya ti sakit na? Saan da pa'y nga amo? Madama pa'y latipan naka-examen na. Ngamkit di, naka-confine. Anya? O sige, takuyugan kantong agawid. Ay, saanan? Sayang ti trabahom naglangan ka. Sayang ti sweldom. Syaklatan. Kabalakmat. Basta ikan nakiti kwarta nga agawid, Awan paggatang ko iti agas ti ina. O sige, ikan ka, Terry. Aday ta. Naala kong dagiti kwarta jela kay dito kabinet na. Amok tayan ti tulbog ti kabinet na. Iso analukatak adagos. Ikarga kadagos dagito iti bag ko. Sa aktor muaren. Dakkelan da ito agatad apang rugyan mi ka ni Kenneth. Ni Kenneth ay ayatak. Jack ay ayatan ni Eddie. Kwarta lang ang tikinayat ko kankwana. Rumara kong dito silad ni Lolo. Tagrubwatak mutin nga agawin ni Jay probinsya. Di kan palubusan nga agsubli dya syudad, Terry. Agtagibalay ka. Tasyak ti manggit. Ngam, awan kwartata no dya kag trabaho, Kenneth. Siyak na ron trabaho. Ni, mabitla nga. Sumbatak ti awag ko. Panawan ka pa dito eh. Hello? Hello, Terry. Kaano kang agawid? Ay, sorry Ngam, dya ko nagsubli dita. Iso alipatan na kon, Eddie. Bye. Mama, pinanawan na kong tilobya. Suruta ka dya balay da. Sakbay asangitam day siya babae. Buyaon pa'y day to yan ako.
Naala da ito iti CCTV ni Lolom ijay balay na. Ha? Anya day ta, mama? Buyaam ti aramid jay nobyam. Ti panang takaw na iti kwarta ni Lolom. Ha? Agtatakaw jay nobyam, anak ko. Kunak tumang ngamin, asan ang mapagtalkan day jay a babae. Apay ka di nga agkaraawag ka, Eddie. Imbagak lang arudan alipatan na kun. Wen, amo kun no apay at di mong kaya tagsubli dito'y. Kaputagdan ng iso katang kanyak. Ha? Yang sana na ito ti makagapo, no apay kay mawagak. Kaya kala kapag saganain, ta idarumda ka. Gapo iti pa nagtakaw mo dito balay ni Lolo. Dakkel ti ebidensya mi. Anya? Eddie, please. Di da kumamot idarom. Isablik na giti tinakaw ko basta di da kidarom. Lading ito, Terry. Ngam sangwang tinagbasulam. Manangal lilaw. Nakabalo dan ni Terry, anak ko. Pagawanan dak, mama. No jak impangag ti pamagbagayo kanya kidi. Hala, okay lang, anak ko. Tinapatag, saan ka nailawan anang ikasar iti dayjay a babae? Dandan ni nakaasawa ka iti agtatakaw kan manangal lilaw. Ni Kenneth ngay. Apay asan nyo akadwa nga imay diti pagbaludan, nanang. Ay, awanan nangasawan iti sa balay. Anya? Di mo namnamaid ni Kenneth. Tadi nakakanon pagan ano. Naupay kanuken kan, isa nagsapol iti sa balay. Anya? Apay akas ti tinagtungtong palak, nanang. Naibalod ak lang arudan. Pinanawan nakpay tinay ayat ko a lalaki. Pag nakmamday tan, anak ko. Sapay kumatagbalbaliw kan. Amom amade ngam apay nga inaramid mo. Isungay ka rumati nagbasulam. Pasensya kay lakuman, nanang. Pakaibabay na nyo ti inaramid ko. Nala, pagpampanunutam dayta, anak ko. Agbalbaliw ka kuman. Biyag, di tao. Anya matanti kastoy apa nagbiag. Ha? Apa yan, makay? Anyat pagpupudutam asim mangpay. Adda ka di ka apam. Awan. Kasano dahi po yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya. Ay, daytan ti kanayon ko nga ibagakan ka, Raymart. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo takanayon ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Takasano, kanayon ka amahang over. Anya ka matam? Imbes nga andi nga yan nak. Tapno lumag-an tirik nak. Angam kasta ka met. Raymart. Anya ka talaga iti biyag mo? Asawa wano ka aruwam laang. Raymart, lakay. Gagangay iti may sang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Osan! Rumuwarak mo't lang. Papanamanan. Ay na pare! Isatam lang dito. Uwin pare. Dito lang mo't tiamok a solusyon iti problema kay. Arak. Una pare! Ura niya klase iti problema. May isa ti solusyon na. Arak only. Uwin pare. Iso nga, agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sus, awanin na ti ragragsak. Ken kangrunan ti amin pare. No adarak, adamat solusyon. Kunik ka dita pare. Wen, mala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi agsakit? Kat parbangunan idisimmangpat ka. Kan kasta unay abartag mo. Kastaya? Intulod na kadi kumparem. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti ara? Karering ko. Pangasin ta di naksirmunan. Nasakit ti ulo. Sermon nga ad dalaok na nga ayat daytoy ar-aramida.
Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan ka. Iso ang mabalin ka di. Sarda nga mo ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di nakla ka di maawatanan. Amumat, aday ito lang tiyamok a solusyon dagiti dumdum teng aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso, malagaan ang tiriknak no nabartekak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary lang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal ti panunot mo. Kat malagip mulat ta ti parikot mo. Iso nga ro, ano mabalin ka? Diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ng kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kong dayta. Idi madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamunlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot laang kanyak. Kahit alaan dakmot laang. Ngamawan. Iso nga awan serbi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan nakakumati Diyos itikas na nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam itikas na nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak mo't asa anak mo't anasantuan. Oh. Agrobat ka ta intamakimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturukan to numalpas ti misa. Di nakman pilitin ta amangan no makaturugak iji simbaan eh. Ingkan, ta iturog ko. Nasakit ti ulok. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Kanya man na trabaho tinaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jay may sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigod at trabaho na. Nagpintas ti kumpanya anastrekan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Gapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit day jataon. Saan mo't asigod amang ginaw? Manipod edin ay barkada. Isumot tan tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tatumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na, Nelay. Agyaman nagtatang. Tano kas jay abagbagaak. Agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga. Nga agyaman ak kano taarak laang ti bisyo na. Ba nag-apagsangsang itak akan ayon. Tano bagbagaak. Bala subas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tatang. Ay, ala Bayam, takasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulok ang maigumon ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsung ni Raymart nga agbartag. Bibiyang ko kuma. Apay, di mo amwa si katisarsaritaan nagiti tattao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Tasaan matapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Si katinang isungsung ni Raymart nga agbartag. Manipod ka no, idin nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsung kanyak. Anya? Gatuan. Iso timang isungsungsung kanyak. Palso dayta. Damag. Unay matang. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanyak ang mapanagsyat. Wen ata nakasursuro kat nga rudan, insurom nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na. Narabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wen, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay ti kasta kanyak. Nakarkaro pa'y kanyak ha. Agbabawi ka na kay asawa iti nabisyo akaskan ka. Pumanaw ka na no kasta ti kayat mo. Ha, si katinang ibagay ti kasta ha. Ha, ti kunam jak maaramid ti pumanaw. Wen, pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramid mo, tapno malpasan. Oh, apay manan.
Kasangsangpot mo pa'y laang ngam nagunagan ti sanaay mo. Ay, problema. Problema ti. Ada na ka din nung parko taksi bakit. Kat dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, adda ka din nadangran. Awan mo't kidni. Iso na lang ta makagastusak. Sabay awang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ay ala ka eh. Problema talaga ti kastoy. Apay nga agsasaro no ti problema adumdumtang itibiyag ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimahan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagag. Apay akanayon adumtang ti parikot itibiyag ko. Apay nga ta. Gaputad da kurang itibiyag mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Ah, Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samat agkarkarawan. lungwarak man. Kastamlat ta na kanayon. Tunggal da ka matek ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak, tada pa panak. Papanamanan. Inak iliw-liwag ti parikot ko ah. Kasla bumtak ti uhulok iti kapapanunot. Iso mo inak man iliw-liwag da ito parikot ko. Pat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga ron na. Oray siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga'y bagpagana. Naimbag pa ikat nga agpaiso ti arak ah. Ta makasulbar. Kasi ta, naragsaka. Awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Agraragsak na ikit ya. No kaya't mo pat nagta ditoy. Tayo inom ta amin asweldok. Amangan no agungot ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin dyan, tigre nga asawak. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Ne, apay nga. May mayat tawan asawa na. Tawan mang sir mon. Kan, mga apakan ka pare. Iso, ano sakti ka. Tuladin akon. Sinamot na ni bagat mo. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Addam kit dito agbartag ah. Tapno matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita, Pards. Uray, kaskasa, no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan ko na. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananang. Madama pa iti repair ti lugan nga man manehok. Sa inal daw ka mapan agbartag. Imbisa sumapol ka iti pag-sideline nam. Jak maipamaysa. Kanasakit ti ulok ng pampanunot nanang. Malasak samot anay pasngay. Tapay nga agsasarono ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakakalukwan day ta pa nagrasrason. Solusyon ay dayta. Manayunan kit di ti parikot mo ay ti kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumteng iti biyag tayo may salaeng ti solusyon dayta. Ni Apo Diyos laeng. Agkararag ka anak ko. Kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sakan to agdayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amo anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo day taparikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot day tangam padpadakkelem anak ko. Nanang. Agpanunot ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Ija lugar da bayaw ko. Pista da ngamin. Hinta mo't ag-relax sige pare. Kaya't ko rita. Sigurado man nga rudon at isyat ijay. Ay ko na. Iso mo agsagana ka tamapantan bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmat. Sa anak mat nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laeng no kasta ka, Raymart.
Anya? Kayat mo ngagsinata? Ala, saanan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Ure agang pa kami. Basta saan asumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga. Ni pare amante, na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital, bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman nak, ta sinurungkaran nak, pare. Naimbag ka pa ita sinarungkaran nak. Gamdya sawak. Talagang awanan. Di nak malagi po yun, pare. Pare. Apay akastamot din tilangam. Awanan. Pinutid dan nagitito sakak, pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayag. Gambiti kasto yan nagbanagag. Diyak maglunti kasto yan nagtungpalag, pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama, pare. Patib karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka, pare. Saan da ka abaybayan? Ang ingat ka balak. Dili asawak. Raymart lang ay. Apay akas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apay yan. Agyaman na kiti ka na yun na panang bagbagam kanyak, bakit? Gusto ka. Awan ti it din tinalabos ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagmakak, bakit? Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman na. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panag-aburidok. Sorry, bakit? Tinasayat. Inta makimisa inton bigat. O sige, lakay. Biyag, di tao. Hello, bakit? Inta na. Hello tayo ni Jesimbaan. Wan, mabait lang ang nanandro lakay. Agsagay sayak lang. Maladaw tan. Babayin, ti maladaw i Jesimbaan. Aya, alala. Mapantang arudan. Ala, intan. Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumuartan lakay. Agawid ta ka din? Sanpay Inta pagpasyar, bakit? Mangantay terwar. O sige. Oray agawid tan tumutla adagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Oo na. Siguro na kastoy teraramidin ta kay. Agdate ta. Kalpasante pan nakimisa ta. Sa bagay mo't kit di Mala, mapantang arudan. Nana, gumatangak man iti asukar ken kape. Mabit lang, Wang. Matuyan. Agyaman nak, nana. Adto iti bayad ko. Pagyaman na. Tumagay ka pa sige lang, pare. Ano siya? Tumagay ko. Matad, uy ka na. May salaan. Ay, saan pare? Insardeng kong ti aginom. May unay ko lang din. Ay, salamat, pre. Awan mo dakas na. Hindi na kang babainan, pare. Sige mga pare. May salang Ayun, sana ko na yun. May salang tagay. Ato yo. Agtugaw ka ngamin pare. May mayat mo nakatugaw kang agtagay. Lalakla ka matamaan no nakatakder kang agtagay. Tagay nan. Kasta pare. Sige pare Ador. Nakon. Hindi ka pa pare. Anya ka matan. Nailiw na ka makinistorya at kasano. Tunggal day off mo, simbahan tayan mo. Makapamis na kiti banding tayo.
Adan to pa nagsasango tayo, pare. Ag-istorya tayo nito. Wala, basta di ka pa pumanaw. Dito ka pa lang. Uray ta saan ka ngagsyat, basta agtugaw ka. Lagi istorya tayo, pare. Kailiw na ka, makabanding. Ha? Andrew? Nabartek ka? Pasensya, bakit? Napasubak. Anya? Ah, Aruden. sorry ha. Napasubak. Pinilit lang dat pare ado na Adal, nagsyat. super ka. Apa yan, naginom ka? Ah, Mala, mabait lang. Ang mga laag iti pang labar ko ken ka. Taag pulis kan. Sakan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta, lakay. Adda na idanon kanya kanak ko. Nagbartek ka kano'y dinamig sa nakalman. uwi na na. Ang napasubak lang. Nay, Andro, palagipan ka Kakaisuna na ikat mo, di pa naging inom mo itarak. Subliam ka di manan. Sana na na. Sana na maulit tayo dyan. Rumbag lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga numapasamak manan ti pagbutbutngan na. Nagbaliw kan, Andro. Pangaasim, ta itultuloy mo kuman di pa nagbalbaliw mo, anak ko. Uwi na nang. Ikarigatak. Lakay, mawawa. Nalipatak mo itong tinagbalong ti danom. O sige, mabit lang tayo naggumatang. Ryan nak dito yun ha. Alaman nga rod lakay. Agyaman na. Nakasaramat amin nga store dito sa nagdisimbahan. Pagkatangat matan nga iti danom. Ay, isya ba tayo? Kaya makalapat ito ba kung kasama? Anak mo yun. Andrew! Okay! Pare Ador. Papanan nyo? Hindi, balay tayong sargaw. Bay ka, tay, tagpasyar, paray! Wah, sige lang pare. Adda ngamin papanan mi kani bakit? Agur uray iti simbahan. Ano, mabitay lang! Umay ka na! Mabitay lang! Saan pare? Kani, adda ni bakit? Umay ka din! Mabitay lang, may tanyakan. Tawagan tulad ni bakit mon? Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italang mo't nagsina kayo, pare. Ha? Tanag mo na ya. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Tagay mo, pare. May mas tiarak. Dati na eh. Pare. Nalamuyo ti panagayos na iti karabugaw. Bunya, pare. Uwin pare. Nay, apa yang kaslas si mamit mo tanti ara kita? Talaga kasta, pare. Tagay kayo day. Uwin man. Nabayag namin, najak imin inom kahit. Kasta talaga, pare. Ang sumli ka gini ti sigod. May aman na ita, baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tapay. Iso nga ipapastakit dita ginom. Tanong mo na ita. Di tanton maramit ti kasta Uwin man pare. Sige. Tagay lahat ng ruta. Nabartek ka man Andrew? Ang bibiyang Demeter. Andrew! Aglisikan iti dalan ko. Manen, Andrew! Apa yung labdan na bartak? Diyak mo nagdaw-dawa na iti pagbartak ko ha? Anya? Nagreklamo ka? Sino ti kumarek? Sino tinatured? Sangundang man! Sangundang ka! Andrew! Andrew! Bakit? Apay dagit ha? Apay? Di mon malagip ti inaramid mo idirabi. Apay? Gapuan am amin dagito eh. Simangpit ka na barbartek. Kalpasan na, nagwala-wala ka manen. Imbundaris mo amin akagawaan ti balay.
Kastaya. Ay, pasensya ba kahit. Jack ingagara, tinaramid ko. Kasano? Kat nagbarbartek ka man ngaminan. Sorry narigat apayan ni pare Ador. Dagita kat kumpare mo ti patpatsam. Kas nakunakon ba kahit. Jack ingagara. So, pasensya ka matan Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, mabit lang Hello pare. Ay, awan man. Umayon pare. Sigurado. Agdi ko Rumor man ang tiyasawang. Kat nabarbartek tumanin asumangpat. Sige. Ti amo. Nagbalbali mo tiyasawang. Rumuarap na madamdama ba kahit. Agdi ko saklang. Papanam. Kat awan mo't sirag iti trabaho ita. Ta holiday. Agaw awis ni pare Ador. Narigat nga rod apayan si kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdi ko san bakit. Sige, dito'y kapay labalay Marilaw. Ta sigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpet. Ta sigurado nabartek manan day jay. Wen nga rod nanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti panagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnak-nakam day jay tao. Nang, ti sumungad. Marilaw! Amok nga, ka dito pala nanang. Isa rumor ka dito. Ay, Ni Anto. ay mabitlaag tapas nakagtanak ko, balasang ko. Abay nga, ka dito, Marilaw. Nagawitan. Manji, Ah, agawid ka asiksika, Andro. ano niya? Agawid ako. Nanay. Nandraw! Di mo matgutad-gutad ang taasawam, Agtanda ka man! Di kayo makibiyang dito mga nada kayo tigutad-gutad, nanang. Na. Hala, agawid ta. Marilaw. Manjang, ano ba't dito balay tananang? Nganya? Apa di mo kaya ti agawid? Dalalaki, ma? Ha? Ang nagtalda ka, Andraw. Nay. Di mo ti bagbagam. Anya lalaki nga ibagbagam mag. Sakti anak yun nanang. Sana ni Marilaw. Iswa sakti ayaw na. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam. Agawid. Dahil din Marilaw. Umaykan. Marilaw. Ayan mo. Ito man pa, di na kumay sa batang dito ayan, Terida. Marilaw, bakit? Urayan ka dito yan, Terida, ha? Umay ka dito. Dito yan. Ay na, awanan ni Marilaw. Pinanawan na kan di asawa, Andraw. Ano pa na? Awanan nauman itaramid mo. Ura sino mat siguro nga asawa. Talaga maumay ti kasta nga raramidam. Agbartag ka, kalpasan na apaan kan kabilam ta asawam. Saan? Ay, ayatan na asawa. Di nakabala na panawan na siya. Ay, ayatan na ni Marilaw. Marilaw, asawa. Sa dino dayan mo. Nagsubli ka na. Kailiw ka na yan, Marilaw. Ayatan ka. Ayun mo ngay. Kanata. Kailiw kan. Sa kabaylan, may sa Marilaw. Parok! Agawid ka, nabartakan. Ikagwalang-walang dito ita mga no pagtripanda ka nagitis tambay. Sapsapulat ka, asawa. Nakita yun ni Marilaw, tata. Ay, jak am mo ti asawam. Agawid kan, ta mga no day di balayo ti sapsapulan. Awan nga rin di jay. Pimana di asawa. Pinanawan nak di ayat nga asawa.
Pangasyo man tata, tulungan na ka mang sapot, iti asawa. Ay na, nabayagan day tanga uyek mo, Andrew. Agpa-check up ka. Saanan, agimbag tulad ta, nugasat ko pa iti agbiag nanang. Agpa-check up ka, tap na agimbag kan. Uray mataya ko nanang. Anya ka din day tanga ibagbagam. Awanan sir bitibiyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kastoy tinagtungpalan ti relasyon mi nga gasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, saan narumbang a question na ramti na marswa, anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang, Di mo pa basulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbag. Sayta, tamarigatan kan. Pabasulam ti na marswa. Sana. Ha? Imbes sa sidiram ti apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan ka takasta ti bagbagam? pakawanan dak nanang. Jak ngaminan mapagsusurot dagiti mapampanunot ko. Tagab aburido ako launayen. Nala, di ka unag pampanunot anak ko. Agkararag ka kitdi. Katkid daw ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa ay, Andro. Lusak di agyangar ka dagiti bulbul ngayon ang lahat. Tapno maimbagan tuya ko. Patse ka makatulong dagiti bulbulong. Tapi miti basit idi minuwak. Awan matwarta kapag pa-check up ko. Isu nga anusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko. Jak maumang agkid daw iti pamakawan. Gapo ka dagiti madingay nararamid ko iti kalabas. Pakawarin na kuma. Kat pagimbagan nak. Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalak iti pagbiag ko. Ingkatangan ka iti agas mo, Andrew. Marilo, asawa ka. Wen, Um, siya nga ron. Naging inaya da kasimrat. Isu adi mo nadlaw ti asideg ko. agyaman ak. Kunak nuni ka nagsubli. Kailiw ka unayan, Marilo. Pasensya kan. No ita aklarang asimang pat. Ingagarak ti sana nagawawin. Baring makapanunot ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andrew. Nakaamiris ako na. Kat pakawarin na kuma. Agyaman na, Andrew. Tamom ka di. Abayat ti kawan ko. Nagtrabaho ak. Iso nakaurnong ak iti pagpaagas mo. Anya, Limod nga da kontak mi kaninanang. Binilin ko adi na ibagpagakin ka. agyaman ak. Kunak lano talaga din akong sublihan. Ay ayatan ka, Marilo. Ala, tumaremon dagito insangpat ko nga agas mo. Tainton bigat. Mapantay ti doktor. Taagpa-check up ka. Agyaman ak bakit. Ikarik, agbalbaliw ako na maming pinsan. Di akong sublihan ti sigod nga aramid ko. Biyag. Di tao. Agpakada akon, LV Bakit. Makigidana ka ni boss. Iti kasta, makatipinak iti plate. Di mo liplipatan ti agipaw iti ti kwarta, Uy, di ka mandanagan bakit? Ureawan pa anak ta, rumbang la suportaran nak ta asawa nakit nga ron. Uy, basta ano samlang ti aguray. Tayo gimi pa lang ti kontrata me. Amang ano saan ko amaala adagos ti sweldo. Apay, di mo mabalin ti bumali aya?
Kababain samot, bakit? Agaramid ka ngamin iti pamuspusan namot. Tapno da maipawit mo akwarta kanyak. Saan mo ta mabalin na baybay anak dito'y Napudot manan ti ulom, bakit? Di ka madanagan. Taamok ti responsibilidad ko ken ka nga asawa. Unay kameten, LV anak ko. Imbes nga gururay ka iti ipaw iti asawam akwarta. Agtrabaho ka kit dimot. Awan pa'y mat anak yo kan Julius nga si kaswam ko ma. Saan mat siguro adakas no dumawat akiti suporta ka ni Julius. Taasawak mo't dayjay nanang. No may papan mo iti anak, amangan no talaga saan kami na maadaan iti anak. Taam mo yumot, adayo tiba iti tawan mi. LV, Nasurukan na talo at tawon nga agdandan na kami ngam awampay lat anak mi. addan to latta anak ko. Saan pa'y siguro a tiyempo. Ngampatyak adumteng to. Saan samatan nga agtrab-trabaho ti anak mo, Maray? Kasadot nan tagtrabaho, mare. Umanayan kan kwa na ti ipaw-paw it nila kay na akwarta. Awampay mo't anak da ken ni Julius. Mabalin na tagtrabaho no kaya na. Kanayon kumet abagbagaan. Ngam di nak ipangpangag, mare. Kasano nga ro da makaurnong da, no di na mo't tulungan di asawa na. No adday bagak, makaunget-met. Napudot pa'y akanayon ti ulo na iti asawa na. Naimbaglaki din ata na anos ni Julius nga asawa na, Maray. Ay, naku nampay, mare. No sabali laang ni Julius, jakla amon, mare. Adamot gaya man impaw it ni Julius akwarta, anak ko. At dananang 10,000 laang. Laang, lalaang lati 10,000, anak ko. Ay na, manumula na ta 10,000 ngay. Dakulin agatad day ta 10,000, anak ko. Nagngina ti magatang itan. Manumula day tangay. Apay ay akas ta ka, anak ko. Kaslakan ayon anapudot ti ulom. Saan ako na naragsak iti biyag ko itananang. No mukla kaso ti pagbanagan ti biyag ko. Saan ako man nakikalkalay sa idi ka ni Julius. Ha? Makaburing mo tawan na. Manula ang matatawan ang nagdin na kayo, anak ko. Di kay mapukawan itinamnama. Ited to ti apo day takada kayo. Urayin nyo laang. Ay nananang, jakon namnamaan na dumteng pa'y dayta. Ay, pampanunutok pa'y kiti na sinaan ni Julius. Anya, ay sus, pangaasim anak ko. Di ka agsaw iti kasta. Nasaya at atao ni Julius. Di mo kumasaktan ti tao anang ipatagken ka iti kasta unay. Kas makita mo't, ar-aramiden na ti kabailan na, tapno maited na amin ti kasapulam. Makitinulong kakit di iti asawam saan aday ta sinsina ti ibagbagam, anak ko. LV, Ha? Roldan? kunaktumat. Si Kareta. Naimbag man ta nagkita ta dito paradaan. Kumusta kan? Ay, nasaya at latamot Si Kangay. Nasayaat ko na. Iti kasta alangam. Kasla na dagsen unay ti parikot mo. Saan mat? Adala pang panunutok. Kaano ka pa nagawid? Hindi namin sa nakalman. Nagbakasyon na. Madimot ng trabaho akanayon ti aramidan. Ay, wana. Mayat matlaang nagbakasyon ka tap na makainanakamat. Wan nga rod Bakit kasano? Dumagas ta pa ijibalay tagkapita pa Pagis istoryanta. Ay, kawan na. Awan matlakadwa ki jay balay ita. Maburing ak ngawan kadkadwa na. Kat, kumusta kayong matan itinobyam ngay? Awarin Nabayagan na nagsiya na kami. Ni, apay mat ngay? Talaga siguro asana da kami tinaituding para iti tunggal maysa. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan iti asawam? Kas jay lata aging gayta awan paylat anak mi. Kasanumat ngamin. Kanayon nga awan ije balay. Adayo ang lugar tayan ti trabaho na. Sagpaminsan lang agawin. Narikat ti kasta. Awan lang arudan anak yo. Sa adayo kayo pa iti tunggal maysa.
Ay, ditan pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ad dala masair tiriknak. Ta talaga masursurunak, Roldan. Adakon, bakit? Ni, kunak man no saan pa yan alpas ti kontrata yo? Makabulan la ang sipod ng rugi kayo? Saan pa'y? Hanggang nagawid ni boss. Iso nakigida na ka nagawid. Ken mailiwak namin ken ka. Bakit? Anya? Arakupan ka man? Ne, agdigos ka pa'y mo't ha? Kasla di ka nagdigos mo't iti manungal daw. Napudot ti ulom sakbaya pimanawak. Ita nagawid ak. Napudot lata ti ulom. Apayaya. Ay, di mon saludsudan no apay. Tama nga no di mo magustuhan ti isungbat ko. Kano nga agsubli kay ti pagtrab-trabahwam? Talo nga aldaw ko ditoy. Makigidanak manen ka ni boss. Nagpaot mo tatalungal dawan? Nay, apayakas pati sa umngay, bakit? Saan ka kani ang naragsak ta nagawid ak? Tsak amukan ka. Nakitak mo't nila kayo mo di kalman. Nagawid mo't gaya. Wen, kasubsubli na lang itagsapa. Kurak man no saan kayo nga okay. Talaga matasaan. Mapilpilitan naklaang. Anya? Idi pa ilan napalabas sa tawa na kayat ko asinaan day dya tao. Isumot lang awan anak mi. Saan kaya nagpa-check up? Ay, sana nakasapulan day ta. No adda di salamat. Ngamnawan, kasta talaga. Ay, wen gayam. Agsubli ka inton bigat iti Manila. Saan? Wen, ado ti agur ore at trabaho ka dyan. Ay, no kasta nga ron. Masapul nga agenjoy tang agkuyog. Tadita mo no kaano man ang agkita ta. Maray, nakitak mo ta nagturong ni Ilbi iti balay daruldan idi na minsan ngal daw. Ha? Nukasta, nagawid din ni Roldan dito'y lugar tayo. Wen maray, Dito yan nga agnaad. saahan, nagbakasyon laang. Nagpa-Manila itagsapa. Di mo't nagayan ayat dagi dya adwa iday. Wen mare, ngam idi dayta. Ngamapay nga ginggay ta ka madlawa close dalata. Naistorya mo lang ti karo badaruldan amay at ti kakatawaan da. Kabayatan ti panagsarita da. Ay, Ah, angam sa bagay, awan magkinidakas na nagkinumusta dalaang. Tidakas na ka nagsinublyan damanon. Tanay, anda mga rod asawa dyan na maun. saan ang mabalin ang mapasamak dayta mare? Jak ipalubos ngagbasol ti anak ko. Elve, pudno ay ang agkitkita kayo kin ni Roldan. Ado ti makakitkita kada kayo. Saan mo ta kanayo nanang? Namitlulaang mo. Apay ang masapol ang mapan ka iti ayan na. Si kamot ti mapmapan ijay balay da anak ko. Apay, anya launay ay ti gaggagaraom ijay. Ay na, agsarsarita kami laang. Agkinumusta kas jay. Yibkas na dagiti parikot na. Kan ti parikot ko. Dagiti parikot mi adwa. Ammo manak ko. Saan anasaya at ti kastangar aramitem. No adaman rumbeng apangibagaam iti parikot mo. Dayta ket siyak. Wano ni Julius nga asawam. Saan ket ajay ex mo. Agraman day ta abanag, ikan nyo pa iti mali siya mo. Wen taamangan no daytan to ti pakadadaelan ti relasyon nyo iti asawam. Nang runa ket adda na palabas yo iti dayjay aroldan. Awan dakes nga raramidan minanang. Da kayo lang tagpampanunot iti madi. Ikan nyo iti dakes sa kay papanan tararamidak. Di kay ka di mandanagan ta nagsublin ni Roldan iti Manila. Nay kitaem di ka agar aramid iti maikaniwas anak ko. Liklikam kuma ti agbasol. Hello, Roldan. Hello, Elfie. Anyang iti plano? Kaano sumurot ka dito Manila? Adda ka di pag naadak ditan no bilang laan? O di agnad ka niti pagababanga. O sige, Kaano nga rin nagbiyahe ka? Kailiw ka, Elfie. intun bigat. Sabdan nakto O sige. Sabten kay di terminal tipos. Awagan na to, no, daka ni Jai. O sige nga ron, tagimpaki akon. Oh, agya manak.
Nagkita tamanan, LV. Adayo ka diti boarding house mo dito eh. Medyo. Ngam adda motor ko. Iso ti pagluganan ta. O sige nga, Rod. Amok amabisin kan. Iso ang nagluto kiti paborito amasida iji boarding house ko. No, kasta. Kabisadong pala ti paborito ka masida nga aging kaita. Siyempre Naimbag ka pa'y. Sweet ka launay kanyak. gaputa ay ayatin ka nga aking gaita. No saan ta siguro ang nag-break idi? Amang ano adamot ten anak ta. Wen nga, Rod Ngam sana bale. Nagsabat man ng tidalan ta, Roldan. Madanagan ak, Mare. Diyak makuntak ti anak ko. Apay napananaya, Maray. Diyak nga rod mo, Mare. Di mo't nagpakada arimwar. Kan awan ti daddo maakawas na iji cabinet na. Napanan na nga tangay. Ay, anya ngayon ti ibaga kan Julius no agawin. Mamangan mo no si Morutan ka ni Roldan. Day tamat laeng ti atap ko, Mare. Ngam sapay la kumata saan. Diya kung maawagan ti asawak, nanang. Sa dino ngayon tinapanan na. Pasensya kan, Barok. Diyak nabantayan di anak ko. Nawumasiguron kanyak na LV, nanang. Sa bagay, nabayagan ang adlaw ko at timam na iti panakilangan na kanyak. Gapo siguro iti kaawan anak mi. Isa limamiis ti asawak kanyak. Isa nga awan maramidak, no din akong ay-ayatan ni LV. Nasakit. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ko na. Sapay ko maaatagawid mo't laeng ni Elvi, Barok. Kita am ti result ti pregnancy test mo, LV. Positive. May sakon nga ama. No, kasta. Talaga ama si Kugak. Wen. Ang apaya kasla saan ka naragsak? Saan man? Naragsakak, Roldan. Ag-celebrate ta. Mangan ta itirwara. Groceries para kada kayo, nanang. Ay na, agyaman aklaunay, Julius. Do atawadan tinapalabas sipod nagtalaw ni Elvi. Nga malagip mula tamot agpasyar dito'y balay. Saan ka nagbaliw, Barok? Wala, tanasaya at kayo latamot kanyak, nanang. Kanda kayo, ti pamilyak. Amuyo met, ajak pulos na am-am lagi ti dadakkel ko. Di ka madanagan. At daman, wano awan titad mo kanyak. Kan oray adda parikot, iti nagbaetan nyo iti anak ko. Ibilang kalatakas anak ko. Takamang kan ti pamilya mi, Julius. Ay, Mari Teresita. Nakitak mo ta naggapo ni Julius di tabalayo itay. May nang itulod iti groceries, Maray. Ay, nanagkasat ka. Ladan kay timanuga nga nasingpet. Tawrain sukat anak mo. Dakkel at terispito na kun kakatugangan na. Kinapudno na. Maasyanak iti manugang ko, Maray. Amok atunggal mapan ijay balay. Kat namnamaan na amadanon na ni Elvi ijay. Ngam kanayon ang mapaay. Ay, piman mo't nga rod Kat, kumusta mo't nga ni Elbay? Tinao di adamag ko kat nagpas ngayon. Ija ka mo itamare. Nabayag mo't ajak nakasarsarita ti anak ko. Jak mo't makuntak ti sigod anamber na. Amangan no nagsukatan. At madlaw ko, LV. Anya day ta, Roldan? Kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Madlaw ko asaan ko akarupa ti anak ta. Awan na pulos imalaan na kanyak. At umot lang ti mangibagbagay ti dayta. Saan kun sama ta putot ti anak ta? Di ka kumamatag sawi ti kasta, Roldan? Pasensya kan, ngam sabali ngamin ti marikriknak. Nagululima kaklang. Siyak ti masaksakitan iti kasta nga ibagbagam. Agpudno ka man kanyak. Siyak ka di ti ama ti anak ta. Unay kamatan. Kasta pa'y laang ti damagam mat.
Amumot nga da napasama kiti nagbagtan ta. Idi nagbakasyon kay di lugar tayo. Wala, saan ka di anagawid mo't lang ni Julius iti dadya abulan? Ah, Iso pasensya kan. Ngam jak maliklikan ti agatap ka nagdwa-dwa. apay ang masapul nga aramidam ti kasta, Roldan. Pasensya kan. Ngam dahito lang ti amok apamuspusan. Masapol nga da maarami da proseso. Tapno maduktalan no pudno asyak ti ama ti anak tawo no saan. Apay lang. Kaya't kung agulimag ti panunod ko, mariribukan ak namin. Saan ang may libak? Kaing ingas launay ni Julius ti anak ta. Pangasim ko, Maroldan. Saanan ang masapul nga aramidan ta ti kasta? Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Nakasaganak nga gastos para iti dayta. Tapno agulimag ti panunod ko, kan amok ti aramidak. Kasanon no ni Julius ti maduktalan nga amana? Anya ti aramidam? No kastaman bilang ti resulta ti amin. Nasay-sayat nagsinatan. Anya? Husto ti atap ko. Sana siyak ti ama ti anak mo. Pangasim, di na kami kumapapanawan, Roldan. Saan ka di nagsaritaan tanti may papan iti dayta abanag? Ano maduktalan asa na siyak ti ama ti ubing? Ang sinata? In sakripisyok ti amin para kan ka, Roldan. Amom dayta. Jak kayat ataripatuan ti ubing asaan mo't na nagtawad kanyak. Isong aging pagikan, tapumanaw kayon. Di mo ipabaklay kanyak ti responsibilidad ni Julius iti anak na. Kasaan ko aputot dayta? Ay na, maragsakan aklaunay, tanalagip yu tinagpasyar, Elvi. Ay na, nagkyutoy apo ko. Agsubli kamin iti anak ko dito'y lugar tayo, nanang. Ha? Nagsina kamin ka ni Roldan. Naduktalan na asaan nga iso ti ama ti anak ko. Ha? Anya ti kayat mo asawon, anak ko. Diyak mo ama si Kugak idi si Muro taken ko na. Iso ni Julius ti ama ti anak ko, nanang. Anya? Ay na, sigurado ang maragsakan ni Julius no maamuan na dayta. Pakawanindak ko, mananang. No adaman rumbang apagkidawam iti pamakawan. Dayta ket ti asawam anak ko. Ay na, umay kumamanan ni Julius. Ha? No kasta? Umay dito ni Julius, nanang? Wan, anak ko. Ket oray di na ibaga. Amok lata atunggal umay dito'y balay. Ket namnamaan na nga adda ka amadanon na dito'y. Pagbabawyak ti panang panaw ko kankwa na idi, nanang. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mabalin mo pa'y ti bumawi iti asawam. Sigurado ang mapakawan na kadayjay. Nang runa ket adda anak iyo. Kaano nga tanga umay pumasyar, nanang? Binulan ket nga agawid dito'y balay. No daduma maturog pa'y iti siledyo. Uray na dagsentib asul mo kankwa na. Ket mariknak ang mailiw lat na ti asawam ken ka, anak ko. Kumusta kan, Julius? Oh, agyaman ak tanagawid kamitlangan bakit? Sapay lang kumata mapakawanak. Nabayagan na napakawan ka. Kailiw ka launa yan. Mano at awan na di ka nakita. Saan ka pa makontak? Amo ka na dagsan ti basol ko kan ka, Julius. Ngam, nasayat ka latta kanyak. Kada kami kaninanang. Gapo ta iso ti may parbeng. Nakariingan to'y apo ko. Ha? Iso ka ni Daita ti anak niyo ka ni Roldan? Saan, Julius? Sikat ti ama to'y anak ta. Ha? Di nakman rabakan, Elvi. Kasano ko maamapasamak ti kasta? Inyawid ko ti papeles apamanak nagasaan ni Roldan ti ama to'y anak ta. Iso ang nagsina kami, ta di na maaklon asaan na apo to timpas nga iko. Anya? Diyak amo ama si Kuga kidi pimanawak. Kat sikat ti ama to'y anak ta, Julius. Kas makita mat, kaing ingas mula unay. Diyos ko. Karbon ka, pimti anak yo, Julius.
Agkarupro pa kayo launay. Oh, agpaiso ka di dayto ya bakit kita kan mangmangag ko nanang. LV, Wen Julius, kat agyaman nakta si dadaan kalata mangawat kada kami. Ay-ayadan ka. Sorry talaga. ay ayatin ka met asawak. Oh, ubak man ti anak ta. Umay ka anak ko ha. Patpatgan kayo nay. Bakit? Mga baruanan tayo. Wen, kat ikarik ajakon aramidan ti naramid ko iti kalabas.